Jasmine music videos penching lok la pen ke tu malong designing penching lok kaprek la bang so chetan thia pran ni ke ching si kro sarphan arjing tum Jasmine ilitum Karbi film non Jasmine lang dam lo potang te ko an mang kam tu yang den kile du nang ji an nona man itum la pa an le du o ason ke tu thek long ni la sila bang so akan tu yang dengan pen itu jiapan itu kopi ke klaim nang jira pen kopi katikut dulu pen labang so katikut pen kacipan jog jiapan kopi pisi itu actress atau pen actors atau ke klaim nang jira bang so pen kan boleh jiman. Good evening to all. First of all, I want to thank the Karbi Anglong today's summit 2022. Mo pengen stage star on blog pon nangge itu macam pengjob sojigon itu nangge segala subject macam itu. Jatame, the most solution di lenang pun it's not for this one destructive, it's only constructive. So, dagang lo, nekat akelo sigido, lahai dagang lo kinyo lo, Karbi Anglong alam lahai boundary border, nekat akit itu alam arjuro lo akibitum meta juniors alam arjuro, so they are most talented. So Charlie long adhar lo, jating samu lo. Lalu hidup cerita Australia dat orang kau kontak sida tu okay come to the point. Lahason program yang dulu lepas kan sih, but it's my great opportunity, so I thank you all. Actually, non Karbi Anglong film dulu, apa yang Hong situ, Hong di Guwahati dulu sida, ni dah nak claim bom, ni dah tu kuluk lang bom, hotel lah Karbi film, lah orang sana sepuluh orang tu juri member tu long lang lo, so. Nih, macam apa yang now it is time competitive. Nasi noge, angke, kau an makel ni leo ilang, nang thandang lo, ahau lang lo. Kau an mark makel ni pun lele lang. Apa mah, kicari ni doping lang. Ni dak doplum nolong bilang doplum. Semua orang pilih tek tek orang nang thanji. Kanco, lunco, le acting kali. There's a lots to understand. Tu mana like this is not easy. It's not easy. La drama la dak acting easy kali sung ping hormo. This is my 45 years to drama claim bomb. Till I'm learning. Chuche lang nonta. In front of camera I was working 35 years in camera drama lo with 45 years na claim bomb lang nonta. Still I'm learning. Chuche lang nonta. Like chuche kaisi. Again, actually I don't want to say myself actor. Actor kali. I'm not actor, I'm not celebrity, I'm just a performer. We are performer. Dak bang tu cipupu, ini film balloon klempo celebrity. So it's not it's strong. Public tu punang ni jauh lah celebrity lo punang ni. So to get celebrity position is very high. Podam di hello pick celebrity. If they see or he is want to be good actor, or actress, but good performer, first he or she must be good human being. Human being back nang po, lalu artis kena ikut pulang te. Dan artis pulang tangte, actor artis pulang te, mana akhirnya do, ada actor do lah tu. Aku tadi sorry deh, orang aku pun contoh cerita ni. Tema artis lo pulang tangte bangtung kaprek pulang ke lang. Peri no, kena walking position no, body language no. Artis pulang tangte ino pari artis, ne suppose ne pun sini Rajiv pro actor, dia pun sini pame. Ani kisah nang hula Rajiv pro leha hora dukan lanjut pati dam pakai silang no dago lagi. Lada ciri dam ni. Artis pro ekdom nani tahu hor kijon hor kangdi tahu bang belam juru belam cingki lah ciri pig ni. Atema artis na mungkin ke follow dundu. Itu pima. Ela sabun ni mum lagi. Ne kamera cibi mana yang tentu so mum dia cibi tu ni ko. Hal so artis pedi so pi itu ni. Bangku so nasi lo ni parak tu manda. Hala janmoni sator ma api mada dutu kok langsung natai lo. So last kepada acting if they want to be good actor example long de drama bang nang kena shot camera theng no acting shot bang acting kali stage long acting bang voice now I'm 54 years without mic ne that audience one lam par julang still play claim no dak ni lasi board fukor dak tala without mic Thalo, semua orang thalo kono lo. Lasi pulau je drama claim tha. Non aku puthot claim tu from 14 again. District transport la authority tu nak puthot district drama claim ni. Athema non ke
kenelo hunbelana pol picnic apolo accident dui la have for awareness so latumta through acting so actor actress then latumta awareness ke ponlo men la helmet kenenai opinion nai to kenini po bang na arju jeta but through acting but through comedy la tham long te bang na arju na lang di la sine tha ting ke actor actress remember he was a good human being so phi ako drama chal vegni drama so now I'm here ye tak dolo bilas do common ke asi I think from 2023 next nyangan bange drama institute ne pangchang pon polas those who are interested come to me ne nang than point acting whatever I know ne bena thilo po me nang ka chakwa bete thoni asi ko an ma ke thek ne nang than te kai take up bangali ne ta sita by experience theory le thek up bangali first ne practical ne pai no po actor actress kali my family members doesn't belong to this field bang tum doi po pai mane actor actress doi la so assessment dum de bang ave ne po pai mane pai bong bang kote bang par la so lan we I am the first maybe I am the last for my dynasty so la si copy ma ke thek we kimi tum phan ne lai pite kangi la si kon ta me kon bang copy ma thek ni acting puno jato mo copy ma thek ko bangali sita whatever I know I want to distribute among all the so newcomers uthot ni le ni malo phan share chu poni ko jaseme Ilitum Karbi Anglong long beauty patient do pick lo, pine miss mo pine miss son do pick. Lapen dak shot kali kapre kadim ta do lapen ke pinangan ilitum along asa milo ariso martum lo lason ng chapati dun do pick. Nahok le dos tame chapati dun bang aning han pick atum do pick. La sila alang itum kachapati dun kuan siang ang deng kili unjima. Lapen latum malong latum kachapati dun alang itum la hala bangso ka chipati long jong si chipati dun lutang te hala anli dun jima kwa level alang itum ka chini ta dulo chini ni ta dulo la si nang lihin pen jasmet baklang yutum pen nang tham yutum ba ka chini kang tunga bang han bo koloso aga platform mate koloso atum pen jong si ching kilo lutang te la suang deng anli dun ji mate kang tu deng anli dun piji pu nang di nang tham ji la pen koloso atum dun no botang ke ratum ke dakan ke jington kopo por bangso abang nang ridang khan ikjin Chalono Sar-im prangsi nili Karbi Anglong today summit 2022 along nang chitong dun napot nili ningjing sampiklo nili mitang pan that I'm here today in front of everyone alapen ke nang li karju questions bangke it's not totally different but nili jungjung ki claim bangke it's not a beauty pageant lapen beauty pageant bangke nili lan ideas bangke ave sitami nili experience teng pen ba nili honga ni seniors to best nili ta kachale nili ta thego bangke kali nili ta non ta charlie bomlang ni seniors tum do olang alang tum nang ke than ben natin si nili ta non la fashion shows tame aba fashion week tame nili conduct lo lapen ke la kosono popo la beauty pageant na bangke nili jungjung la nili kopi se kamatha mala bang nili nang sharing tung lo la sila Miss Karbi Anglong a platform hen lo akit hene lo de la bangke thepil lo la si la dang lo participants tum bangke la zonal festival du mati di la zonal festival long si la ki haya tum phan hai la Miss Zonal kilonga title tumbang si Miss Karbi Anglong lang participate dun lang po step by step dam lang po ano te alang tum tami experience long bom po koson se alang tum stage presentation pinang jima hai tami alang tum chini pom po la pen ke lalo akang tu yang ding pulute la Miss ZKF hai no pulute Miss Karbi Anglong dun lang po la pen det ke Miss Assam long tami do po ada ka dun lang po la pen Assam alus tame kapre do piklam beauty pageant hai same la organizer langnang po komat si ki host ma alang tum qualify kalima kalang ma ki host dia phanda lapen ke isia beauty pageant jong sinang bi polote there should be at least 15 participants ki donang po this is must bangke ba bangnar ke bang shop pen ke beauty pageant ke B1A la si beauty pageant ki binangita lata chininang sot ding top 10 donang top 10 donang po top 10 pensi top 5 pa top 6 do po ladak pensi winner bi po lalo la pen ke kapre aside tame la beauty pageant na hin bangke do pick
gaglong stami our side to entu nang po lalo kicheng sikela imitang adin ben sitang cheng nang po ano te ang song stami lepon bom po puthon the Mirjeng sar lang tu po non jasemet ilitum Karbi tum bangke Karbi tum music talent musician tum talent pick jasemet tum theglong no lasi itu music kon si ka importance lo musician tum importance kopilo lapen ke importance that ko an si kipilo musician tum aphan labang so puthak nang gi pilo buji music isi therapy bule budam da to when like munitum mentally disturbed system I'm talking about an example mentally disturbed when you hear a good music nang peace of mind long lot thing relax feel that thing this is the power of the music so importance banket for every situation there is a music when you are down or when you are happy everything non jasemet papan Karbi Anglong papan Karbi musician atum kili atum dolo ang tang kili atum ta dolo international perform dam atum ta dolo national level perform dam dolo sida me Karbi Anglong asor atum bangke importance samasi kita ma the dong la ancho da kalilan there are many instances like kumane artist aphan stage performance aphan invite po hangpo kachisikia bangke nangli tumaphan nili tum do airport nangli tumaphan suring koi na people kedam ke bang katobi kedam ke bang lai sab lab lo plutang te no lomke suri net kap suri kap kedam ji gari jang tu na lo lapen hala kacharli ahut sitame lason thak si suri pho suri chok ba suri kap andam ji ti kona lo ke khorcha dam nam wala guitars aban guitar asubis kitchen amna asu tin long si guitar strings ka kimi kitchen ana lason thak si rehearsal ahut ladak a musicians atum long amethang equipments dolable la support si ke practice dam stame rehearsal of hans tame studio konane studio long si rent pen si that rehearsal korina say example difulong is along dolo difu government college do halada per hour 500 rupees pena halada pay at ajat at khorcha the office tame hoda solong le roga pilo pulongte odili tumlong tangka velo lasi suri kap ponchono landa dudu so hala musician atuma bhan kachin thur ji bhan lai kecerap dun ji kalisi alang litum ame tha pocket ban sitame atangka hai sinome padam rong ti lason instead of example me nili ta ka phong I'm talking about an example Gopur Biswanath Sariali hodak sonang lo then hola dak jingkilap chethanlap pen gari bhara kaddo gobe nitum arjudla bajana pen our costing was 25,000 was our cost ke le rock an bhan le rock mang le rock ha ke loving mati ke tuwas dame anjuponi then hodak le rock ban api what they have done was like le rock api tame yes you are a guest inino pudet pen ke an chulong lema lang junlong lema khobor agilo lang jota kali kache bang ahut our deal was 50,000 kache bang ahut kopino na klen they paid us only 7,000 this is a small example of what our musicians are let me interrupt you this point in time recently concluded la Karbi Anglong te hostame lot of controversial statement has been erupted in social media. Yes. Hala so reality ko pilo. Ito tong arnolam sini pa may bilang mantar. Kasi kung treatment la controversies ki ong ira ke. Ko pilo na check alam ito. The only thing is management total failure. Jonsi alang litum apor na piun e sonte alang belang artist tumhan masih hang dan iya pulu. Hang de penapi artist atum ke amondir lo. Stage ke amondir lo, worship place lo. Artist atum bhan nangli bhan apora velo nangli lu nang nelo
That is a very big statement. And this is an insult. Insult to a musician and to an artist. Kupi po lo alang lituman hang pamile as an invited artist alang lituman stage parlulong leder. Kipu dama shak do and it was a big blunder from the management side. Inut pupo lason inut pupo in along dampo our artists were facing that inut pupo nantung malo nang than nantung stage perform long liku perform long kan nantung damo in check don thuro. They were treated like a third-class citizens and like beggars. They were invited artists. Artists lapan art upon respect PPC halang lituman beggars ason, bhikhari ason si kepaman. That was the greatest insult to an artist. Jasemet itum theklong lo non kidam tang da Karbi Anglong Day celebration along sitame koson si artist atuman treatment ma kipima lang sitame paklang lo ben kidam tang inut bahini artist tum same paklang lo la sila so bang ke music phana importance kipipe batai isi theklong dang lo la si puthot nili Sar-im, one more I want to point out there regarding the music. I'm like ekdam mind long ipu sau click them. What is the problem? Karbi Anglong lo musicians atumhan masih respect people. I can clearly guarantee you that. Starting from the music video production house. Music video ke kupi bhasa ke samalo to promote the music and the singer. 1894 and you can see music video ke samar chenglo to promote the song The Little Lost Child. Khula halo ke cheng silo music video samar ke. Pini ani sitame lason a respect bang ola singer upon respect one of music video long people. You can see. I'm not saying that la ceparjana abang bang hitung donang lepu lagali donang same treatment hola so a musician hola so artist upon that pinangji hola chot kali once you see ruling government about what they have done was like all Western musicians atumhan band palulong le stage palulong le lason aporta nang le alopran till day laso hormu bang dolang nang li stage jong si government program pendang lo kum jong si nang li performing tung pulutang te nang li hola so organizer ada tumpen chimesen nang ji jong duk dam thaining last program da show talongi la sona situation nang lero and when hola nang lero pisame you are not treated like an artist. I see a lot of take that long. Itu hampang along a bank musician atau mapan respect bang jumping la son say tum take long. La sila bang so disrespect bang itu musician atau mapan tong bushor man. Mateke kapek atau mahan la som thot ma la bang so putak nili Kiran Engtipi kecepatan bang pirang di pansame arjuing tum nangli pantela buson disrespect mat ason nangli cifil lo ma jasemet la bang so itu society long. Jasme tum film penceng lo kaprek samang song dam nang jik le pu mo same me tha pan me thang dong se chi disrespect son se tum tek dong la sinang same lo son dang chi feel long. Thank you so much Karbi Anglong today Summit for having me here. Lapen katuka via phanta ni kang sama kardom. Lapen nili puji pa bangki la bangki pho batai do piglo hai like munit ason jata mane treatment nang pipe la sona do lo hai. Ako troll labang ke pudam ji trolling pata nang troll no thanglang ve hai sitame mane ajak bang ke mane personally attack de titi ako jo puji posame nili ki chok che dokok pate puji mane social media long ke Karbi Anglong arat pole ke theklong det kalimati kado ka ve ta theklong a bahar muni tum kono ta theklong ji non bang ke mane ajak alam punon sitame asap solam posame mane ajak ka tum bang ke like social media long se direct post that po ke dak tok po laki bang khai tum tanang ching nek dun choi po mati nili tum ta mane laan so se paprang ji thek thilo hai sitame charlie po laan so se paprang ji phan se bor ilo mati sitame ki troll ta mane direct social media long posted by ining oil lak teti nang puno message nang pino ber bala da ki chok che do ba pini kaning je chok che do pono pi ri ching thang puno tanang puno ako message nang pide no nili ka nining oi e nang pu pasame sitame mane ajada son mat ke social media long bang ke di pulap nang ne parni si hejong da nili phan mane body shaming se nang puri la an bang ke mane nili ta hai mane chilang no da titi
tuning head ki phualam da lata mane to choklo he nili da kaning je chok che dolo nili sorry ta che hang lo so ta sitami mane troll pota la an man ke nang pachichak un ede athi manili da non head lang ning kan hini ki thom yan vet lang la an ke nili da chichak un ede jimati mane non mat ke an ki juno nang ki pu ke nili da chichak un e puji po bang ke nang puno sitami mane la an bang ke nang pu nang nili da ning chi oilak ti nili da an so se aprang padam ji phansi bor ilo mati ki take o ko ki kali sitami mane labang asap so mane pakom chete puji choning di bang thank you last non labang so lam pen naklar no itu musician atum han disrespect ali itu make tore class mo man ka disrespect lo song situ la sila bang so a society long itum lai hui a changes ta kinang sot lang jong si itum labang so hin sa ka prek level jong si ponang ji potang te non recently mate non het jong lang mirbin pui sia lam lamarjan non ke klang ji lam ta do klang lo bon dia ka chinya teng potang te labang so mirbin pu long sita me Lada kesiap poster do labang so poster long masap so kupitong meritung ke matha ramji pulo ne kali di kala lang se data tok tabilo lasi labang so aputhang sar dang ligo pilo puji ha spelling mangi MIRBEEN kali data hai mani kalang data hai mani labang ke nang li opinion sipita me sita me la person situation nang pilo puji ke Chili labang kini long pam actually ne kita la newspaper no TV down social media open pilot chat itine so la troll alno matidi I want to get troll in my disease ako nito straightforward monit la sipon la hay kala porta ave pinya por sala mirbi spelling actually lage ito me thangle kini ave matin to mage la letter kini to bang english mati la si mirbi ma MIRBEE lo ne actually puthi thi to me ke tok techno literary tum tham po actually copy ma la bang ke tok la sola pon tu puting telo lama ke aku lang tham nak lo la itu mah hedi na hok tamelo su Karbi Anglong so itu na hok ta chitha kong itu non kan to mo political party pola la hempre ke hang sel lo lama lenang kong lo although I am not politician but we should aware of the politics chin nang pon tum da la hempre nai ka to ko lo hempre hang bon lo eme oju the same sita asong ka pre do ko non Karbi Anglong ke artist tu manda song ini ke thom to tu edi lo lalu ini ke oin nai lang bilang lo la bang tu political okay political long bang pini party dulu latum okay they may be different political BJP manmo APS lo is this Congress do political party do la kene la national party da do po angla local party da do po angla cultural la film industry actor la tum la jo chethak da ngene ke la halo na hoga song la do dunde ni ke Latu nang president sudah ni tu president nang ni president nang dudunde secretary nang dudunde I want to be just worker pinang nang rap tu ni nang thando sudah nah hok nang dudunde ni ke atau me pule do ti ola ke as Papua party pode artist there should not be any friction musicians there should not be any friction this civil tungge hala nanda la musician da Karbi Anglong tame saragama padhanisa ha Amerika da dumere la son nu la to 7 sunitu la son lo itu drama ke claim tu manta itu noboros pu total 9 ros lu ta la total la dak kupima ha pretend ho ta song la song pong tu ke la si itu le la hai che parjan la to de do po nei lo dan ni tum la hai chaw de nei bachas non na Karbi Anglong dia lam da kenelo arjunong lo sida ni ke damde ma nephan ke invitation abi I don't know maybe I not qualified for that person ni pena ke thekre do kokta hello da I was just ke kwalo 30-45 years sida claim to ni pena basic claim am do kokta hello da ke thekre do kokta hello se ne phana hang konpi so da kulo chong nang dunde de dunne le me thang le kopil me thang lo ne ka de silang pro parok tu pupu in Assamese matile ronolo jaba na matile bujolo na jaba nang hang de ronda nang duine na hang de angkicho nang dunde ni ke sontai dunde ni arab nehem ne da gesto me lam chingiro ako pulo ali Karbi Anglong dia son de la Karbi Anglong de ke long haja do aho ni tan mit son long ni suppose because ni ta langko ha be sulo inu ne phanang ni ni pai do langko ha be sopi no da do 83 years is still tip top running condition lang non ta do la ne pai par ju bang de da ne pai sita pineson pale ni isa langko ha be sopi do lang nong langko ha be stadium do langko ha be statue lo langko ha be auditorium pipom te
pai ke dulang de asupi ke dulang de nonta asuke bade lo ni ga philang ne pai dulang nonta ne pai phang something respect people nei lason ne matha bagi ne bang tu la pu da hu la langi the dam ko phi ko so me sen ma pu chok kali so thi de da phi useless pine nang pi non ma nang pi no ne phana thi lo phi oh son no useless pine nang pi de son ako chudai si yo gre son ni lo sar nang li phan son ni kan phan pine nong nang par ju na ke ma tha pot nang ma thari pu ni if you want to give direct son ne phan nong nang par nang deng nang ma tha pot bai do da nang pitha are if you want to give something to ne bai do da nang thari no reporter tu na son po nang ni son no pipa kala ne phan la pinida ne angling competition do ne pomen be first ne pomen angling competition do there a he bari dolo reporter do phone nang lo do nang le la video he episode son pinang nang lo tha people of news pa bah ne dak che pa du gi nang hempen ni footage nang lo nang news pa lo ina son kali bu claim ni la si bulo la tu na ako da si na to Karbi Anglong selam do lang to ni tu industry ke thik we to Karbi Anglong chot la so Karbi film industry this much only la song bong ta ni tum ke apang sidio parisido lo non ke android mobile ang se cinema paklang po tulip flat po am ta YouTube channel flop ko som ne dum chunun po producer po prat man budget ta ki do gali mane thika contact se plan dum po mane phan ke ne dum po request po nge alle ke selang dum de no one getting profit long le na ta chin lo film pen ke profit ke long gali sita for the public entertainment pithe ke entertainment ave the zero lo ekan kilon jan no ni pupo le we are artists we are always kenelo la pia po tespat pupu hai tespat lo tum ke always tespat ni tum ke kitun hot ke ekdom tespat na lo ho wan pai dang ju chok po an ke jo ke la phan si proba side bi ko la phan ke lang le lo phan ke than thang lo lage artist dang dikali ke pho ong bang lo neta ni ga sam ni no vet esamisa ni je thek neta hasko huna kang nek de phang sita I am telling taking challenge nem thang alu challenge en lo de so che bong thuna lewe Allah mane nije thek itu son la apuni phat khali la son time de so na pha ko de ma challenge en lo thang bra ma phi charli wong ma phi skip tok thelo nije thek lo ne phanang kang nek tum ne ke nek ke to skip no si drama la acting nang claim du la apni si pronunciation ke tan tu ma tu me samis pronunciation ni se than tu no ta ar ju je la so pronoun phone nang lo la so pronunciation ko spelling ko son lo so basic hai lo lam age sa pupi nang de phanang kang nek so pupi I never see so itum dakta chenghon nei la pine pulo tang dal hai lo piracy ta ho o ko ne film ma cha tham chu long son de film de po to link nang pitha bo la kep po cinema che padu claim bo link nang pitha se so link log lo sob da song kali ni tum le pina bang to no Manipur da mo kapre cinema soli lo ma long le Manipur nan la ma kene da mo south long da mo ame thang se Manipur America ma me thang athi a cinema na pasilong le hada tum ha so nang da ke ni tum nge okay so film ni tum lang nang po charli du nang po sita Karbi phanda picture se pinang po chelang du nang po ako tak claim tum da nak thelong lo ke film ke claim it is not easy joy pick da ho athu the film claim ho bang di bang thom bike pen camera alok pilo bang di pilo bike hini by film shooting de di camera se pon lo na lo camera ke la ke ho pocket में से sam flop di jo hai son kali man claim the claim pami ni jo okay no lo android mobile pada shooting hada do lots of technology so itu ma ko audience tame public to ching hon pon ko actor to la troll bang ke arjulong lo troll ke long ong bang itu na halo troll lo pulo na nang thana la fa troll se that's ignore lang ri no lagi lang ong problem ong lagi lang ni to lagi bang pong buku ke paru to jai rasta happy gole kukuri bhuki bo lagi ingnar ke joho ingnar da ukdun le mathai le ingnar lang le ke to ha dam pong lagi joho ingdun lang le lo lang nang ke go to your own way thank you hello okay this working lalo nilita lamthe isi arjugang tung ba la pon lo sami Kiran phansi mopen pu director Sir Rajiv Kropi acting is not only about dancing and singing. Let's see what according to you are ideal norms to be considered as a good actor or actress. Yes. laan bang ke nilita good actor actress ponon laan bang nilita chingi ne hai tame kipu damji pabang nili tumda chiparjan isi lamarjan ki claim da hedi iduk dopik mane kaningje ke lada tum ningje po e laan bang ne ta thek
Anta lason se lamarjan ki claim isi full movie ki claim ke di sumping nilita ki take okay kali si tami nilita ki claim tang lo mati nili si chinilo an anarni ki so pono na ili iduk ching hoy po anarni ki so ta hu pe an ta pho phe so na do lo iduk do piklo mane ako non Rajiv sa lam li ta pulo ki throb la bang nili puntung hai ignore non usita me aja kalam ke di ignore that on a mane ignore thip ji pa ne on a nilita ignore ji phane bor ilo has me aja kalam by personally take that ti mane ili phanchot kali ne phan puchot kali mane la ni long thai di kaprek tum na nang rodun de ti la an bang ke mane nili ta bang phan bang ke paro tung te nili phanang pu non arju pa hai tame mane nili a joine pe ne bang phan paro kon ri puja Mane to encourage to my juniors lalo mane artist ko an ma cepatu na hinga solang thana ko lasine ke parong ke do to po besi samila haji alam ke nethen la hilpi pumandil artist hilpi punamati las paro to pule june hilpi khao pare hi he hilpi ho pare mane arlong da mane phangji se joyuna buchu jununa parlong hilpi lamai hili ki he jada kali pangjir si no jun thena parlo an si tu artist man juma an che paduk nei la so la lo one so say a long way to go che paduk tha phokun da this skill no problem. Yes, I have one more question for Sir Rajiv Kro. Nangli mo pe pulo film movies is role topic lapente it's very impactful pulo nangli pulo lasi nangli ke script highlight talk non nangli le direct film lo pulo te chithang pick lapenta relevant to the fact that it's very impactful to the society penang an non idam tangana film ke thek longan ke love and romance journey se lasi non ke vangi iprang setame nangli motivational movies lasun ke semaria kamathadom ma mane rada tumhan isi motivational movies lasun ke semarpi lasun ninghangdom ma ninghang do sita but the whole thing is that fire sabse bada rupaiya so ni tumang ke always ko bang ke hang bang kali ne ke bang producer ang tha mangti ne dai song lo dak do lo producer non sarna lo do ne dak si do pu jo tum film klimi kon budget ho nang chi kilo 5 lakhs pen chogi masa pu cho pachun de na pu ako no so phone sir 1 lakhs pen chogi ma pu cho mang bo na ko apian ke kon lo sir bang bang che thang 40-50,000 na film tang pu de tak ne tang ni 20,000 na claim pite ma pu apian ga pu le ako sir so akejo tang kan ti po wang le ho pu kan akejo na claim pite pu ma thang ne lo je so it's not easy ange kobi mang ko so na tin lo ala ola kine la motivation man okay motive mane ne ta to mainly money problem so budget is the main thing itu mang just script about direction people can step budget producer main is producer producer level put on the director level script writer level industry is nil so producer the main the milestone the producer ang ve no ko ange ne bang ke di bang tu planning ni ke एक जत्ता प्लानिंग ने के लॉन्ग लिंग लो सॉन्ग प्लानिंग के तो है वन निकान में किलिंग चॉन क्रेड नोदा ने पार्ट 2 क्लेम इपु आई स्टोरी ऑफ एवरीथिंग रेडी बल्ला लो प्रोड्यूसर अवे जोने तो जोलो नोदा हां नाको ला नोना को केने पोन लो ला थोंग नो वे फिल्म अपसु ना बेला दाता केने बोम लो माथा पोन बोम लो स्टा bang tu long long moti nita bang tu bahut department te long nile damte abi nile damte phan abi bang tu ko sum phan long ni phan abi bati de ne phan ne phan phan sanang to tan nang na lo dam po phan abi la bujin de pinit ho pine jog dun nang po ta ho february po budget ke ne dun nang po ta ho po aron to pi ho na si jatame bori no mo thong no bang jatame bori sida claim pusida it's not men song kali to ko claim nang prom nang jon thelo me jeng nang ke thong no belo de pusong kali no claim pote I will take at least 1 year 2 years ni preparation ni la phangge research nahi la kal athi actually this is historical controversy lo bek po la alam ke chere ping nahi as a correct history non modern nature acha you can no problem sai historical rong phapi rong be punoi hai mu punoi la hai se de hon punoi ai song punoi thong this sensitive issue la ke sensitive ko la sami to khai alam to la la asi jatame achat kam dang plan me tum bai honestly plan na po and there okay there is romance tato po chata dosta film message to ni
lun long dame lo lun long dame message do ko ne lun hang jo hai ja non lun pi lo afang lun hai ba lun atime hai message akime lun music do na everlasting hakol lo non everlasting son ako Mirjeng phanang thang ko ni walang kali no lo Karbi Anglong alun arjume pikpa arju pamel pun la solina ne chinglik ko arju pamel no hindi alun dun elo da hindi inglek ponchet video la bang dan ni oi la ti la bang o Karbi Anglong apa abando la bang inglek ponchet no te la bang chelon la non la ta dolo la jubin gar kan la depend bora pa who is depend bora putang lo original kalang lisik lu na lun jubin ke non parlelin par lu lun do lo ang lyrics to bang ta dulang la phana charju dam de ami thang non la se controversy lo ko lo la hai Okay, sir. Thank you. Ani kijutsi ma por lang to ko pot non jasemet itum long designer dame do pick lo la pen ke keyboard itum do pick lo la Karbi puthak international level long ke pali je phan keyboard itum dame do pick lo la se designer tum atum si ke tek je phan lang itum ko pipi lo lang tum ke claim nang je. First of all, alam tu Charlie nang lang professional hedi professional ke man ke joy ke kali sumo nilita me polytechnic si Charlie lo 3 years nili hada Guwahati Assam Tehsil Chipaduk lo and that ke fashion designing Charlie lo SIFT lo par ke ako handicraft Charlie tholo net fee lo asun ta thak si la YouTube long la mane lang lo apeni mithang ideas pen create lo puke la ke nili bang ke Pudamji bang ke hong tami Charlie dam nangi pujan lo hidi practice ke nang ko imithang jong phang ke chok same nangi ajang se angsong level pali dunji pulote angsong ulang koson si gi claim ki damma kachar lema la sona thak si claim nang po as for example jong si professional pulote alang tumki chini lo te fabric di pe ki ko pe pipi api si duma parke la designer tumbang ke chini pode cotton ba silk chiffon copia fabric lo satin copia fabric lo la pen satina fabric pen copia dress si kapin chong mema cotton pen nang li pipia costume nang li pinchong hekma la pen ke silk pen koson si nang use nang jima koson si iron ki pinang jima koson si ki chok nang ma la haida do la pen la dress tam amen do pi kapre do sim kopilo stitch kopilo di pleats kopilo jeneba non for example pudam tame market long dam stame aja hak tumbang ke pupo uniform ro stame kuchi pupo de tate kuchi di bo kuchi what is kuchi kali mandi la so a meaning bang ke di anu ta chini lo kuchi means kopilo stame words do di la hai ta di la si inverted pleats ba box pleats ta ho kapre do lai pan di pleats posikulo la pen tiken po bosuta chini lo tak tiken pilote like a fitting upon but it's not a tiken it's a dart lai ke only fashion kachali a student tum si chini ji la sini owe kimi a designer tum phan ki pukang tum bangke hong tame dam tha dam nangi charle nangji la pen senior tum do piklang alang tum lang stame ideas and nangji di nilita ni senior do pingan sa pipik lo ni mem tum ta do non anta NFT la hai tum penta ni contact do bom alang tum sinang tham bom po o malo nang la son chok chilang la soklem nang lang o nang dress la son ke choklo seme a color a thim bang chok chilang a thim pen pachilo nang ji ba la son kapre do pilo jo la si imi thang ang bong ki thek tum jong si do pulote mi thang ang bong ta la puchi tham pon sroi nang po a pen chi upgrade ya phan khong a platform ta mi choma do nang po lalo Sure, perfect lang. I have one last question to Sir Mirjeng. So there is this faction of youth of Karbi Anglong who are academically conscious, saying that non lang boma non kaching to ro remi to penang underage to lapu film mate acting and chingbe dun rui amat education na important people la sila so patang nang ligo pilok puji ahok petta lahay non ove chingthur bo matum la putang kaching bedon ma mate jong sila son bulote alang li tumhan ko pisinang ni message pintung ji film ala na le dun tame nono we kimi tum isibang kating ni bang do ko yes correct education na bang ting ni da but the truth is that penangan top artist atum tame kachali do pik kachali pensi adjust tame relate lang. If you want to know something and if you want to learn something, you should have that
capability in you. Rason knowledge nang ke inquiry man ke nang knowledge ke nang koi mat. To attain that knowledge, you should have a good education. Correct. And then non penaan thek long, Karbi Anglong. Yes. Once you are featured in some music video, so-called music video, some upon to pay, some. Hala dakpen ke amethang ban belle level, attack level. Pirte lelo nang kumalo nang panachin nilo. That is a real fact. Nasondo inut dolo nijirpo abong lo pinsoso. Music video long feature lo. Hala so ke son. Once klang lo betidi, ting ni lo, apilam lo. Imena si chalo ko Mirjeng. That was the greatest blessing I got. Blessing pun enggak. Ik dan si direct promotion long lo betidi. See, and then like he's the guy like non ke ayo have anti in la claim lo pen income dolo ma la takali apa ya polong si cepong do si bike ke nam no bike back koi no. Then studies mangke recently atada bela high secondary to result high secondary fail. That is a scenario, non-present scenario. Most of them are like thinking that like la movies long klang lo, music video long klang lo, I will be famous. People will start knowing me. Halakali that mean. Yes, obviously, if you are good, yes, people will appreciate your work. But don't see nang methangapan nang establish pameme ulote people will kick you like as a football. World Cup at youth lang non. So perfect lo itum labaan kaching ki chitan long apor sa magi long pon apot. Let's see. Just a son lam lagi kene son lo suppose that non football World Cup alam le ro son ta do la football bole anuvet ke bahayuni is a teamwork ke pathu bangkre si sta hala hong coach do future be ke hang ke hala hata so do public audience to just teamwork anuvet ke bahayuni. So same thing itu le handbrake long ni police dia sulit teamwork. Ang itu le la music industry tame ne te film industry mai ne tum tame pachun pon nei isu teamwork tum chithak nang chephak nang ni lo. La si bo hala me khala pen la asam pa chephak bom nang si tum chephak nang ni lo tum ma itu do pen ni la boundary bang ke pu do bom po la ti se chido pen na la tum ta itu ka do son chido handbrake hain de che song pen nang po ka do ko ta. Again on the music as that it's a song when now do Vietnam Kalde Kaiketa into Lalo. Divided rule pollution do Bompo and into a chute on the line that. To the Framosi, Chapong put up a little now the level. Thank you. Perfect law. Ding is even in Jeep pot and they should see in Japan pot. Let's see. Non a port. Also for a few there, like as the CPN PHLC and that Ning is doing here. We need to Lapang Chingwai Pontunan. Let's see. Non a port bank and to Bang is even. Ji fancy nam long here jube hang pon po la sinona por bang pia panelists fancy dak na chitong don fancy kami por bang sak so ri chet lo na si mo ni ka prek le tu ma ko thot chingwai pon last one audience one question we will take one question tolong mic last hang ko dai sari one hai Nang paningi lo kalau dia dah tutup lo kedam lo. Apa lapor yang chat je, nang dia ikat. Lasi curo lo Tisso sang upana pona pipot lapen Miss Ronghangpi pak. Si labang so akar ju abang palele aprang isi alam. Ate nilipan isi ini penilakang nek pen kaningje. Alam bang perulong ler tiap porsi lah bang si sini dun depo kedam tang por hulu tum kado wita teglong lo aseng ke lapu krusar tum si klem dam lo ama ada aseng lo hala nang tum teglong ji hala KSA je bu dodi KSA je ka cethak lam ama hala ke KSA tum cethak ko porsi KSA je ta aseng ne baklang lo mano bang artis tum si group thom je thak der la salam sini ni je ada karju bang le dam de lang lapen to artis tum cethak lo
aman no hala pu mem Malo bangki pualam kali sa Thek Anglong alam tahini thak dok dak ne pine penengke ala Karbi Anglong Fashion Week pini lo puthora ni daram de su hadak ni litun tiket ba pharoi sisi an dun tung ta thak dak ko sipuna run pam mi lo nasila so thak tamu je thak puna mo te alam si ka so je thak bang song tum da je thak ali itu martin je thak lal he la pen Karbi dam yalam the bang la lo krosar pen la banyak krosar phan lo la pen ka la ngo krosar banyak phan pas ilit tumalong ke dam ta pora Thek Anglong bom lo lamardan ka selam hur hal sud producer tum do up sipo producer dong ka produce tum do up sita non la ningkan potrok nang parjer bigen non ba la so producer dong ka produce ni la lamardan selam la na produce thapu kan ila arrange so yan bak do pu la si labang so producer tum ko people si la swang dengan doko tapi people si non alang tum lamardan ka selam puji aphat malapu la so tangka ki pidun pe pasalam nang walang tum pisi non ataka do tum alang tum dolang sita people si la so ka pereduk doko lo la so bang nang thang son te la lo kar ju pai ne kro sar pha la pen ni digena reply nong le lo pot la si ni lo te dai kon ko ka ro Actually, thank you. Nalo, question karju bang da belo ke thak nai tu da kru tum lo to kote. La kene actually nang than to chu nang than mo nang than ma ti ya bo khon ma ke je there's no return. Angger ti nang da producer to hako arjulong lo mane extra expense do ko miscellaneous ko bang he. Mane so film account total budget pulotang 10 lakhs pulotang te la song bong almost 3 to 4 lakhs se miscellaneous lo la chi la economically de ti la over expense de ti mate bitu chelana pulas penitung budget kon ma suppose 5 lakhs kora 5 lakhs ben itung la ya Durga puja ho zonal festival sino pang de tu la pangru unimon ma le tum la so calculation ma de high budget de po angera Hongdam jipo, luna pan ha kilo Hongdam jipo so budget, over budget itu agak luna thang Karbi Anglong, Karbi Anglong jadi few population itu mangke. Suppose Assam ang deng, all India tong la so soli pute chok, celongi sita la itu mah pon you can count the Karbi audience. Karbi Anglong pusta Karbi tu lang jadi parotu nang lang dia dah. Ahok lang lagi. Inut bang ni jipong pun nang dunta hai. Dako Karbi film. Inut bang nang dunta hai. Bang nang dunta hai. Sa bakai kin tulang nang dundi. Sa Karbi pena bakai dah ulo nolong kita ke. Angge film pulo tande ni tu west pen east long docot po sulit pura le dam de ti tung aku pen. Nongang district le dam de ti tung Karbi film. Hako ke CD do po CD do ne le dam ro ti non ke CD ave projector pen alo dam po. Tasila support angge producer dam de pula suppose pina contract bill selong lo. Toh so kita me actress lo pabana to tangko nang lo dun thorlo angke mo ke expense 5 lakhs ta return ke selong suri pocket ta vede na angke la loss abo loss batai ni loss third time ke risk en elo dosre risk en elo lage koson return chewang po o return chewang lo pute batai claim no 5 lakhs cross lo 5 lakhs tang di 4 lakhs return ang ta next check claim thuila non ke lakhs return ho veda la support lo angke adho kondo la pineta ho la projector ke pak dam punta do ahot ben karjulong mane producer phan aho atanga thonam de ti puta pupu aho tum do thonam de ta ho penda phini pon kineta ho isi chi copy chi bi ko boda ho producer chi ne pin bolu paklang mo thekduno le la karjulong la asune thengla so la do ko ki ta ho las so nitume la industry donei pude producer pareng effect na kondo ge jonghe tame producer phan jongthu nang itu producer lagi tendo claim model itu ni ta producer kal nang producer kali angge producer mane son kali tangka ki pichot bang producer kali tangka ki pichot is financer producer tangka pipe da bang producer ta hello producer means he should know each and every spot boy and gitu nalam cheng lok ke bojar haman hal ke chu kanne hala artist editing ana thek dam na ko is producer tangka ki pi bang this financer there's a difference between producer and financer da bang ni tungge financer se kya no producer producer tag lam nang po producer can write to cast lasso character la producer si kene director khan kene director la nang lasso stroke la se thegi po alang si thik labi mahan kon tangkap ini an kecokan alang chipe he is producer ta pang eta Karbi Anglong ke producer pu bang bila just financer they know ni tangka lakho na kilo ni chelong ni lan cholo la isielam lo dan edun to that nili mithang mata finance dun lo pai long se poisa chorang ra ama tam cholong set le
di Fulong Galaxy Hall do sek bangke alli li do e sampai los le celong lah sampai di Fulong Galaxy Hall aket he aban bang de non kimi bali aban pen non upgrade de pen bangke tangga ke cilut lok lo non next bangke non banglong tangka finance dunji pu bangke nilita high hit la son tak si non ni metang ni dream project 5 years and lo la so script ke tok apa it took 5 years charging the pass from charging pu hala so non start alo khola dakta non ke matha ke sun lo ni metang banta ke do kal di denma penan ke damlo non isi ke matha do lo la so a movie semar pamit nangji pulotang te la dak budget bang da war chat ni angke non bangke la son lo ni hatot non bangke la hana position avelo je la so film patahi pa sidame non cheng alo cheng si non la penana 25% bangke talo drama kan bangke asi a problem bangke la lo market bang bihe then kepaklang adin tame ile dum ave karbiang lo non ke avelo pusi kumelo avelo pusi lasi movie bangke non ma karbi lamarjan pula karbi lamarjan ke non ke kivir anak si non ke kam cejor et lo non lang namo la non la karbi rangsina support war ne juri member dulu kon hardly 5 films 4 films 7 films maximum avelo ampar ke ave bomlo avelo lasi la men ke la so chunni ne dr tina no sa apna pulo la mp sa apna pulo je kenela constitution 26 ma ditum hall isi abesi nang de pu simple only 200 300 capacity seat achok galaxy longe pharo hini pharo thom bengano lang elu karbi tungke hako ke to lekha tu leha pini pina to munit la ekdom police na lathi charge doko la se hall le do pulo tangte suppose ni la ham choi lo sa ke jora di ma de pi le do thula podang ma se so market increase nei pulo ne to hall ke do weng na po ki pu ong lo ne tar lang so ta si list 200 capacity si dipitha po ni ma phai lo chuda mane te pini long to ne ni me thanga de si ne so hill hall kin de ni eles ka be film phang ya pasla ni je ronga so to 50 rupees 60 rupees ba maximum 100 rupees cinema lang lo 300 pen kar bitung ke nempo chojor pen loke cinema lang ni lo na tham tang lo ada wala isi first question bang contoh na la artist tum long song do betai emetang si kemana di nil ke soblong ta membership do Lalu nilitala si pamo ibrang nangkarjulo PC hini do kok mampudi. Lalu so bangke nilita surprise lo je Karbi Anglong Fashion Week ke July ciklo pensi nilitum bangke publicity bang pibom lo. La pen la program pang ching pondok dang food bang si la within 2-3 days ang bang si karjolong that one unit dolo la pen no ting long si hadat si venue bang ke kitit pon si karjolong he so nilim junjung pen ke they are separate pun pakai nili pundam tung te because we are one family we have to stay in one platform de athi mala daklong nitung ke innovate pen ke platform ke biun e daklong ke designer nangji models nangji photographer nangji makeup artist nangji di ala songbong pen ke profit ke amitin ta me profit lo atima ci promote phan ke la ke profit lo mati di la pen pang ke la mena bang ke nili ke ka promote bang ke la ke viewers tu viewers munitum पे फन पीस इम्पोर्टेंस पीवांग विधि धोती कपड़े और मकान वो है दी तो मैं जो अनचुची पेन पे गई तुम के माने थीथे अनिसे ने चुता में थीथे दे लापन के जो से शेल्टर अबे पुस्तक में नितुम थीथे अनिसे में के सब पे नंग चोय पेरी अबे पिन पे नंग 1 सेकंड ता नंग होंग दो उन मा दो हे lasi abisi nitum bangke importance pinang ji peri phanda thima peri hena tum identity nili pini pekong ching thanglo this is my identity that I'm Karbi di an lahai pe komalo ki thake viewers to phan nitum di importance pipik nang lang aru pipik nang ji nili kiputam ji bangke so we have answer same chithan pon tu bom na se apora lama the kokopot si puthot next session ta thule la si choropar piklo bang priya panelists aphan stame dak na chitong don thek pon kardo okay thank you kurang tu Thank you everyone.